Kajing klat no jong ukupa bakut upo Benedict bakan trio. Kalapan ki wen ya kabalang Katolik pada ka pertehi berok kawai. Namar udai shisha ustad teologi bat uriu shempang ha kabalang bat ka imlang kasalang. Upo Benedict bakan trio ulalong ukupa bakut tang prasnem. Ulai shim bentapat halai teli ke jinjit kepa bakut. Kata nadu kapor badang long kardinal. Ha kapor jong upo Paul ban riu. Kata house nem si hajar kendai spa nyo pon nyo. Kum ukpa bakut, ula tho lai teli ki dulir jong kabalang. Lani ki kot puson berkecing hikai halor kabalang ka bakut. Ula bat ar polai snem, kum ukli du jong ka CDF, ne ka Congregation for Doctrine of the Faith. Kum ukli du jong kabalang, ula le jungo asya ar pusan teli kiri ya ka pertei. Ula pen kentang ar pusan ngut kiri ukut. Ulapan kentiu kerdan kardinal ya kendai pungut ki archbishop at ki bishop. Ka jing shong thai jung u ku mukli du ke balang kalaja hadin san spa kendai pu prasnem. Bat hadin kendai spa sau pu prasnem kari Germany kalayo ke pabakoi ha upo Benedict bakan Andrew. Ulajit batung bishop ya shi hajar lai spa ngut ki padar. Berluapan roy ke balang na ke jing bon briu ba shi million. Sha ka iwe pon iwe million ngut nda ula shong thai no house nem ar hajar khat lai. Bat ha karta ka bakandai pusan snem ula klat no ha ka singi bakhat du jong usnem ar hajar ar po ar.